itsinda ry'abasirikare badasanzwe Special Force kuva muri Leta Zunze ubumwe za Amerika bageze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku minsi 13 y'ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi 2021. Itsinda ry'abasirikare rero rikaba ryarahageze ku busabe bwa guverinoma ya Kongo cyangwa leta ya Kongo irangajwe imbere n'umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi. Basabye Leta Zunze ubumwe za Amerika impuguke z'abasirikare mu rwego rwo guhasha imitwe yitwaje intwaro cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umutwe w'iterabwoba wa ADF nk'uko byashizwe hanze cyangwa zatangajwe na Ambasaderi Mike wa Leta Zunze ubumwe za Amerika uri mu mugwa mukuru w'igihugu cya Kongo i Kinshasa. Ambasaderi Mike wa Leta Zunze ubumwe za Amerika yagiye bigaruka ku rukuta rwe rwa Twitter yagize ati izi ntumwa zidasanzwe za Special Force kuva muri Leta Zunze ubumwe za Amerika zaje hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku busabe n'inzego za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo guteza imbere ubukungu, kubungabunga ibidukikije ndetse no kugarura amahoro byemejwe hagati y'ibihugu bibiri, Leta Zunze ubumwe za Amerika ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itsinda rya Special Force kuva muri Leta Zunze ubumwe za Amerika bikaba bivuga ko bazakorana na Minisiteri y'Ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC mu rwego rwo kubaka itsinda cyangwa kipe runaka izagerageza byibuze kurwana n'ibyihebe. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse ufite n'izindi nshingano zinyongera uyoboye EU cyangwa ibihugu bibarizwa mu mugabane wa Afrika, akaba afite inshingano zitamwemerera kuba yakwicara ngo atuze, ndore burya ko agomba kwigisha amahoro mu bihugu bitandukanye cyane cyane bigize umugabane wa Afrika, kandi burya ntiwakwigisha icyo udafite, ntiwabwira abantu ngo bakore icyakunaniye, ntiwakwigisha abantu amahoro iwawe ntayo ahari. Ibi rero byatumye agerageza gukorana n'ibihugu cyane cyane ibihugu by'abaturanyi no kwiyambaza igisirikare cyangwa ingabo z'ibyo bihugu kugira ngo bize gufasha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC kugira ngo babashe guhasha imitwe y'inyeshamba muri icyo gihugu. Bikaba bivugwa ko Kenya ndetse n'u Rwanda, ingabo z'ibyo bihugu byombi zishobora kuba ziri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gufasha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Amateka TV, Daudi kuri mikoro, reka dushimira abatwumviriza hirya no hino ku migabane itandukanye, ibihugu bitandukanye. Tsongere duhure namwe umunsi ukurikiye cyangwa umunsi utaha.